Amariga amana mayenda manene nigo aichire imeye county ya Kiambu mayo musajo yomo ko makenya mukaya nerwe kora abwabo nigo batebekana buna Benson Wanjohi niga mutarete mukayo kabere oyo kunyabatiganira segeka nyuma amakweli ayo amabasokano atarabanyora ekolengana n'abanyakenyoro nigo bagatabuna eliomana nigo lya tigete magayendagara ya mugoroba so musacho yo amakenyete mukaya na kumutigira chingoma omwana oyo munyaruka. Jana usiku alifika kwake nyumbani akaitisha chakula bibi yake, na wakati alimaliza kula chakula wakakuwa na ugomvi wa kinyumbani, na ndipo huyu mzee alichukua panga na akakatakata huyu bibi yake, na kulikuwa na msichana wake pia hapo wa msichana wa miaka 15 ambaye alijaribu kutetea mamake lakini ikakuwa ngumu, pia yeye akakatwa kwa kichwa na kwa mkono ya upande ya kulia. Ine abasacha n'abakungu ninki ikyabachandire ekero litunda lyagundire manyoka omotegoro etabole linde beka munwa tago kenyana na gukora obogima. Huyu ni kama baba yangu. Sasa nikiona akifanya vitendo kama hizi inaniumiza roho, hadi mimi naona maybe sijui shida ni gani.